Baik. Seterusnya hadirin sekalian, dalil adanya sifat al-mu'min Allah ini pada surah Al-A'raf ayat 96. Surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami seksa mereka disebabkan perbuatannya. Di bawah ayat ini adanya perkataan walau anna ahlal qura amanu. Jika sekiranya penduduk di negeri berkenaan itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman di sini dengan maksud mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengimani apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman. Tentunya yang paling besar ialah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ni hadirin sekalian tidak semata-mata menyebut aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah. Tetapi di antara ciri-ciri kesempurnaan iman itu ialah beriman dengan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Ustaz, mana sifat-sifat Allah yang maha sempurna? Ini yang sedang kita bicarakan sekarang. Salah satu daripada yang banyak-banyak ialah al-mu'min. Al-mu'min. Maknanya apa dia? Walau anna ahlul qura, jika sekiranya penduduk di negeri berkenaan itu amanu, mereka itu beriman. Dengan siapa dia? Dengan Allah. Allah mana? Allah yang bersifat al-mu'min, yang boleh memberikan keamanan dan kesejahteraan kepada mereka. Maka kita sebagai seorang Islam, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, wajib meyakini bahawa bila sebut Allah itu bila sebut beriman kepada Allah, dialah dalam fikiran kita tu ada connection. Allah yang bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Semua itu datang kepada kita, barulah kita nampak betapa lengkap, betapa sempurna, betapa komprehensif, betapa syumul, betapa holistiknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun ruang-ruang kekurangan dan kelemahan. Baik. Hadirin sekalian, terus pada surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'amintum ma fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum ma fis sama'i an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, apakah kau merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahawa dia akan menyungkirkan balikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahawa dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendusta peringatanmu. Di bawah ayat ini ada perkataan a'amintum. Apakah kamu akan mudah rasa aman? A'amintum, apakah munasabah kamu rasa sejahtera di saat Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa untuk memterbalik kamu ke bumi ini? Maka adanya perkataan a'amintum. Maksud di sini hadirin sekalian ialah nak menggambarkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ini bersifat dengan al-mu'min, dan adanya perkataan-perkataan yang related dengan al-mu'min. Amanu, a'amintum, yang semuanya sirah-sirah ini berdiolah, salah satunya akan lahirlah
Al-Mu'min, Allah yang bersifat Al-Mu'min, yang maha memberikan keamanan.